Vanoi muntina namiti hozok se na bon chawin zingka pha. January nisim som ni le ni sang ni le som ni le gamsung tu so hi han lang chole nami pite in het dinga poi mo ho jingkal tu so hin ngai namiti hozok se na bon chawin ka hin lem cheuve. Zani kho nisim som ni le khat sang ni le som ni le gup ni kho in milong ho in ei ho gari achi sa poi chukit tiang le passenger gari imacha alai sa ta po ve ti thu zong nami pite e ni het so ke do hi in hito kilhona chun zani a gari somthum la gup vel ho chu abonin akinung le ki tawin hi hiti a hi Christian ki ba piu isa kho ki ba pi milong amaho hin ei ho chunga khan sit chuting le lungel phalo tampi hi anayu to kilhona hin muntina nami pite ho chingtheyu hitin chule eima changgel lungel su to meiin thulela ho hi mo phon po hitin chule hersa dinga lom nami pite hi nga hersa dinga lom a le ei ho lamkai ho hi in chule hersa dinga lom ho in thulela hin hersa to ka in ei ho chang lungel su to mei hin social media la hin thu hi saipo hitin chuteng le ei ho lamkai ho in zong ai ti a hi ana sei jing ke KNO hi in tu ki bui sung ka hi koima achi le awale loading ti a thupi nami pite hingin zong avelin ananei tan a hi a hin la so pi ulanau sei ngai lo phebebin lamka apat chuteng le KPI chidinga ki wong ho isa kho ki ba piu milong ho in Noni district langa hin nasata in ban ana bolvin gari tampi zong hi amho in ananung sol kitvin a hi yamti in tu a hin amho hin chance avel thi jing ke do chule hichilaya awang se in to sit na sangta hi ato thei a hi je chun chile wale ti ho hi tu buite di sung hin bolpo hi te ti chu nami pi te hinga avela hersa na le thu phon hungki nei ki hi nami pite headinga emergency information chu a hi ale tu chun KNO cabinet in thupi a hin nein jingni kho apat koimacha lamka to kangui cycle chule kangui cycle lamka lampi a hi koima chi thei to loading ti in ei ho lamkai ho akonin WhatsApp group ma konin jong akimudo thein chuteng le social media platform chom min jong anaki mudo theijin a hi ipi chu hitale lamka in thu khat a sei le lamka in thu sei ho hi mi pi ho in jong ito so do angai jin izena mi ti le mi pi be ya lamkai jong theilo chuteng le lamkai be ya mi pi jong theilo hi ti hi nami pi te in ani ki het cheu hi te chubana chidang namdang ho khu ivena le ase apha abol hian lang ipi hi ta jong le lamkai ho win thu khat a sei hi amho in azui so ke yu hi hi chi je a chu tu le tu a i ho lamkai ho in koima achi le awa le theilo ding hi ti a thu pe a hin nei hi ei ho in nami pite in anazui cheu hi te ti chu avel vela hersa na le thu phon hung ke nei ki hi yam ti a sei ngai lowa achi le awa le kha le namsung jong hung boi thei chikiu chi lowa a in sung jong chan ge ham khana to sit ato thei a hi ti chu anaki su milpo hi te nami pite hinga avela thu phon le hersa na hung ke nei ki hi zani a thil so a ko ni chun nami pite in chi theina neyu hitin tu la tu a hi milong ho lungial hi seilowa jong i het so ke yu hi ama sapena amho in kumtha gala hin panu thala hin lau hi to kilhona chu ei ho in jong ei ho ki ven na dinga ei ho in jong thali lau le amho in bana hin ko pe jeng o hi chowa ko na hin thil tampi jong i het do theyu chikiu chu hilowa alang khana milong hon tu la tu a hi ummo to mo a i lau to kilhona alang khana arambai tingol leader karongan ba in press la atu sei chu ku kinam pi ke ho in abona ka vet thada hi po in ke ho in ka deyu le ke ho in ka su theng no mu chu hi ale drugs business ball chuteng le thing noi hi se hi manipur sarkar hi in chukiteng le arambai ke ho in ka tup thupi piano hi cho se hi manipura pana aman phating la hin masanga banga hi pista umding chuteng le chamna lungmona khom theido hi tai ti in karongan ba in social media hin shooting le press la chun thupon a hin nei jin a hi amaho in anup asayu chuteng le
amoho in achi sa sang ni le som ni la thumin nasata in nu naw chapang ho ana su set kiu hilo mel sita a ibol na ho jong nammi pi te ni her so ke do hi alang khana amoho hi lungthim ki ko hi in chutiang le milong ho hi in mai le ho lunggel cho hi ale thildang hi pon hi chalampi hi ku ki te in ai ho in tu le tu ai lifeline na ineu hi chalampi hi ke khapi le amoho anup ada umlowa in faltol pi a hin zot do hi ti hi amoho lunggel jong hi mai thei hi in izenami ti le ai ti apana mai le ho to milong ho hi anapang khom jing zong heso kevin tu masang zama zong ni som ni wal jen hi amho in economic blockade in a bol pi win hito ki hlona phatip lo wading in chom khat a hin hong win tu a hin amun amonin aka le lampi asu si no to aka le thingphung ho lampila a phu to zani in zong ei ho isu pi yu nau ho lamka apana kangui hin zon di ho zong milong ho in zon chot lut sa lowa hitia chu anung solo hi phate cha in nami pi te ho in lungkel na yu hitin chutiang le buina tu le to hi nasata hung ki boy ding din mona a hi je chun chi le wale ho hi bolpo hi te ti chu kanami pi te hinga aviala thu phon hung ki nei ki da hi tu ni lamka pat na kangui ka chiwa hele ani ki chi na jing no ne a tu nin ban pan ki ta vin kalu thei ta pu ven to hi sangji khala khong kinung le gam ki ti ta ya sumin hi ta hi bol ta wa hele he hon jang pi bol wa pha ham elam tha ne yo siwa bon sang ka tai tin pi ta ji win lam kai ho hi han lang nam pi ho jong le lung gel khom do le elam tha na hi ta boy jing ding hi ta ji in a hi di in lam kai hon pan hen da ding in ki dei 7 ki tim ve tu na hi gari sagi get lang he kangui ka chiu hen ta he khong kinong le ri ta no ne kapal gal kai thei ta po ve